megalayapost.news. Habalit penha perdano ya kejing rakhi ke Jubilik Siar ke Saint Ignatius Upper Primary School paham rio mentagasngi Dr. Ricky Ejesengkon kum UMP ke Shillong Parliamentary Seat ulakan tujuh Ricky kena school ke school baki dai ban sengau sarong yala ki jom ki kimi kikpa dai ki kimi kikpa ki balen lade yala ke jeng im ban pa ai ki khon ki school barwa jing start bat kum ki kena school habaki la yo lum jing start ki dai ban penon kam hok ya jing start na ka benta kalawai jong ki bat kalawai jong ke jaj ban rio ulaong ru ban poi se ka thong jong ke jeng im kum kena school kidai benang ban siu spa ai kapor na marla da kim nang ban siu spa ya kapor kinom la ban poi se ka thong jong jing job ha ga jing im kumba ki kena school ki wan ki thmei ba pher jong ki long yeng long sem ba ki me ki pa ai ki sha ki school ba kidai ban kan mau tang ka wei ba jing pa ki me ki pa sha ki school kalong ban lum jing sta ba dai tang la jing nang jing sta ka bala ban sandur ya ka lawei jong ki kum kita ki samla pule u Dr. Ricky Ejesengkon ula ban rap ru bada ka bakan tujur ba kum ki kena school ne ki samla pule kidai bandang turai sitom ban poi si kerdan basaneng jong ke jing pule na ka benta ban im kalong yeng kalong sem bat ban im kari ba kejaj ban rio abang idon kita ki samla ki bala biang pura ha ki kerdan pule ba pher ha kani ka sngi bala pen kut no e kani jing rakhe ke Jubilik Siar nalor Dr. Ricky Ejesengkon kum kongsan alon rengkat ru nominated MDC ke KHDC ba Matthew Makdo Father Peters Imle Parish Priest kanong po parish kinong hikai ki kena school ki kimi ki pa bat kinong song snong lapen po pen phieng ru e kani ke jing pen kut e ke jing rakhe ke Jubilik Siar da ki program ba pher nadu karwai ka siau ka tem ka put ka jing shat ton rai bala shimenta bat harangkat ki jing paidian sha ka menor ka jing ya lenti kani ka school ka bala yeng ban shakri bat ajin ang jing start ya ki kena school Wa kon pertama ipi fi wan na ki thmei ko pher na ki long yeng ko pher dan de jong pi wan na ki long yeng to ki mei pa je pi ki de ki ba trei the kamra dan ki ba trei balasi dan ki ba trei ki kamla jong dan ki de ki noi kai dan ki ba trei kam soka pop dan se ki ba trei ki kam ki ba pher Aku ban terima beri kum ki kena kira ikut beri makin snow sarong ialah kacau makin snow sarong yang main pa ijapi kira syak shitam kira seyerde kira kendo di kendo rei nak berta jampi kira tray shitam isyak shitam ban Pak sekolah ki, tapi long ikna kibadon jika jingnang jingtik, jika jing start jika jing shampan, nama menget don nabring kimei pakai joki, kibam dei kibanang ban thok bantar, dei kibas sotu, jika ada dor tu maum nado basdang, jika dor jong jingnang jingtik, jika dor jong jingnang jing start, kamtam agar hukum ini kismi kumta. Khot pada kentui pi gumki khon ti ro kin so sarong nagalta ilai pa ijopi bat kawan gum ikna puli khot pada kentui pi yai don kata kamansi pan tram pan puli pan tram pan wa ye ki ek Aga beda buat kepuli putih. Buat nam sangit. Aga beda buat ban flang, ban anut, ban tip. Buat ngalatip buat kelam yang Namar kan puli putih dan jingnang jingtip kanam kut. Kali ngalak kalau kut jom ke jingnang jingtip kali puli putih kali abau breu
ukut kajing sim halus makna kajing nang jing start anu yapi kaya ibeteng takkan ya ibeteng pada kebetulan jompi di kena boleh ong ki batram ban jagaban boleh bani jagaban watnya jadi ibar nama de ketahi kaban long kata kaban pinskem ya kata jing ya kecil yang berjumpi mangbola syai bersisi kini kijing persang berjumpi kijing waknya berjumpi amde kan apa kelasku lagi kijing kai kalau piyok lagi kai rei fidon kapor shibor pumpi kena waktu pernah rei kapor ai kapor kalau fidon pumpi kena dan kapor kalau pernah jemur akaban wak susu jadi kita pimyok tangan ko di classroom, rei shabad di classroom dan shibur kalau kita kam pantim. Kumtana kentui kita dikena, long kita terang pan waknya, pan yet shushu. Ya nalor kita tinonikai kijampi kelaikai. Bat nantang akuat pan perkemau ipi. Mau kapor kalong kapor tam nagam ta jama jofi lain nama terkadang benar naom jadi hatus bertinggi gitu kapor hi ada hidup ke kapor ngema panjok jemeka kapor kalong kapor nak terkadang kalau tir berkat ni benang wan siuspa ya kapor undon spa undon ajar undon lak undon telur dengan lapan tiap yang jaga si second, jaga si minute, jaga kereta pemiladu. Si pemiladu, Pat kunta, nak khot kepi kum kikana, kiba tangkule, siuspa jaga por kepi. Tandon kam hok jaga por kawapi kiton kum kikana. Wat perlet hoi don kam kum kikana beli nak kai. Rei nang banpate kapor kejapi. Agak cimpuli. Ada jinglat kai, ada tiap, ada bam, ada jingya shokai, ya tukana, baki parlok kijampi, baki nahi kai kijampi, nei pa kunta terter, siuspa ya kapor, namar kumboang, don spa undan hajar, dengan penjok yang ya kapor, kei joko pertai, kijan kinap, kijuti. Kali ke bang ini pakai ilak ban do ban yok ni, dari kapor dari ke kaba sisil bila do ni lah. Kot ni ni kena do, sewa jangan piru, bagi nampak sius pak kapor. Tapi nak tahu, as only that is just sedang nak, ya ketika program nama berlabut sipo, lawan hi pun tahi, kapor bagian ni dia sedang. Nama dia ketapat, yok alap kami. Namanda Allah kami shadow ngin ki korek. Iem hakin gismi kepor, kabas saknjat ngin rum syak ayom juga telang. Agaba hakap ayom telang. Kami pencerong kasmi kelekat. Syak kalau gaji iem jami. Kalau gaji iem kabangin aylah, bangin syak dengai. Agak ayom juga telang. Ngin iem gaji iem. Kapangin ng pansius pa yung megalayapost.news